Iran in Israel be nai nia alana wangin United States chuan Israel pui turin Middle East a tuihnuai lawng chuan vor missile tun lai thei ang berne na thuam USS Georgia atira Middle East pana tol chuak mek indo thlona changkang le lo omber F-35C purtu USS Abraham Lincoln po arang theyang bera Central Command area thleng turin an hriat tir da bok Iran le asangoi zone pui te hian engtika nge Israel hi an be don ti hriat ni lo ma se intelligent de chuan Israel hian dar kar somni pali chungin be atok theini in an soyani Iran le athurol pui te be na lo ma chon tur hian Israel chu a in pe reng to a engtik lai ma Israel thla thlam ngai lo tu US in do thlona man ruwa te po Iran a che ruala Israel chan turin an thuam fam kim nen an in pe at to ani US sana a pathiani zanrei lam to keini huna thotan ni jing lam khan Pentagon Press Secretary Major General Pat Ryder chuan thu chua siamin an thu chua hian US Secretary of Defense Lloyd J. Austin le Israel Minister of Defense Yoav Galante anin biak thu le khun khan taka an ti nuwa US sarkar thu chua ta lanani US Secretary of Defense Austin chuan United States chuan Israel laka athu tiam plenin Israel chu abei tu te laka him turin thei to pachua dona Middle East a boina so sang zela helai muna asipai te tha ti chak turin ke apen donani Araldo mi te tha ti changnan Secretary Austin chuan F-35C indo thlona thuam USS Abraham Lincoln Carrier Strike Group chu ati turlen tura arang theyang bera Central Command area thleng turin a hriat tira USS Abraham Lincoln hian helai muna lo omsa USS Theodore Roosevelt Carrier Strike Group athakang tin hei mai hi lanilawin missile turu tak thuam guided missile submarine USS Georgia chu Central Command region panturin tirh ani bokani ti inan tar langani Israel puinana US ral thuam chop chua te chu enge an ni chiale tunruma US in atirolu belle tak USS Georgia hian KM sang khat zaruk zeta hla a abitum po hla ngai lo Tomahawk cruise missile zasom nga pali aphur theya tuipuya tanga khomwal ka nani in Iran ramchung adu lai akap phavek August Niriat Khan US in do thlona F-22 rual chuan Central Command area hi lo thleng to in atrul huna chengal thei turin an lo in ring ran to USian an tuihnuai long te that zia le chung nun zia hi an tar lang thadu ngai meu lova ama ero chu a that chung chuan ema wangin a chanchin hi jeb rual ani lo USS Georgia hi tuihnuai in do long theu neu lo tak nuclear reactor manga ti nunani a atira pheichuan nuclear ral thuam phur tura duanani khomwal be na na siam bom mit nei Tomahawk cruise missile zasom nga pali a phur thei ba ka tuihnuai long te naw ne na thuam SEAL team ala chom tel cheu bok tun lai theyang bera thua mani ba ka a that chung chuan ema wang hian ama chau po a Iran pum pui phin dar thei tur khopa ro puyani Europe le Mediterranean khochak lama alote hoi to thina aral thuam phur Tomahawk missile te la hi ka chu an ni to nu po an bitum thlak le thei khopa changkang le lo om an ni KM sang khat zaruk lai a thui kap thei ni in Iran ram chung khoi lai po an thren ompa te invom mi thei don ti na ani chu USian Middle East che vela hian a indo longlian US Navy destroyer pariat zet a hunga Persia liteng sola paruk da in tuipui sena pani ada chunga da te jinga pakhat USS Labun chuan Yemen sarkar thunun thei kopa Muslim helpol chak Houthi ho drone an long le missile te chu thlaeng emozat engma lova alo chantir to khomwal bei turin Tomahawk missile kap chuak thei tho ma se leichung boruwa ka ral thuam lo omte lo mal thla a che vel boruak veng him tura duan ani a kumin April thla a Iran in drone le missile Israel ka chiam trum khan aturu zia tar lanin alo om to ani kha USian Central Command area Middle East Central le Southeast Asia indo thlona phurchi tuihnuai long pali ada boruak aso san thrina wanga tuipui sen che vela chumlo chatlowa thla som lai lo te kwal to USS Theodore Roosevelt chu USS Abraham Lincoln chuan athak dona Pacific tuipui chung guam thliar karbula achol munatangin Yemen wau kamapan mekani
atira an ruam man ang chuan tun thlato pa tuipui sen thleng turati anina in ral khel dara rikta ka wangin aral ven buk thleng ma turati anita ni nuclear power mangati nun USS Abraham Lincoln hi fuel thun bel mi alo po in darkar khada kem somruk pali achakin alim theya indo thlo na thami F-35C le FA-18 ENF Super Hornet somruk pali atanga somko in karba ka helicopter engemozat ala phurtel cheu USian atrul huna king ho pui tur khian a huna tanga khovel khoilai munpo bitum thei B2 bomber ala kol cheu Asia khomwal pui chunga ram somni pani zet tevil tu Central Command chuan Syria be nan khan B1 bomber alo mangto nge ani kha atrulani chuan an ko kal le mayang tin hai mai hi lani lowin US triantra Britain le France ba ka Middle East a sangoi zon pui Jordan le ramdang te po an ngoi mai don lova Iran tan chuan tlang kang chunga lu nen adang lam chuang lawang US chung nun zia hi rerengin kongtin renga USL phaberangai Iran triantra China chuan a ringa rana aring rol du lovin Iran hian aram le ami te veng him turin dikna chan vowane yani ati vengam chau Israel in peito em Iran le Hezbollah ten an be naya alana wangin Israel chuan chokar liam ta khan an mi te chu silai mu le bom laka an tom himna pindana cho le tui atam theyang ber check hol turin alo hriat tir to a tin an dam do in depo leinoi mun himlaya dam lo thiar lut ngal thei turin wat engemaw zat siamin an lo in buat soi diam to mi pui van tlang te chu tran pui an mamo huna pan tur le biak po tur chan chuana na thok tu te omna lai bel taka hre turati an lo ni to bokani ninga niliam ta khan Israel sarkara security cabinet te chu Iran le Hezbollah ten an ron be dan tur le beyan nia an lo chan le dan tur chungchang relin khun khan takin an lo in mukhom to Israel Defense Force tu puang tu Real Admiral Daniel Hagari chuan Iran le Hezbollah te chet dan hi kan thli thlai renga in rin thei to pin kan in ring kan in buat soi na po in avor to pathleng to ani ti in eng po ma chhon thei turin an in pay at to tia soi Israel hi khovela mi en thlatu spy nei thaberangai an nia chuti rualin an intelligent thu hriat ero adang lam ve fo Israel official le US senior intelligence official an ming tarlan du lo te chuan Iran chet ma in Iran uipa Hezbollah an chepa support dona Hezbollah beya an buailai takin ama zong ayarap thlak zokin Iran achezui don nia an hriat thu an soi Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu chuan an sipai te hnena inveng turin in peula beilet turin in ring bokang cheu ti in thucha toy omzenei taka chak chuak Israel Prime Minister chuan kan hmel mate kan vabeya loin ven himpo kan mo ani ati Israel hi kumsang khaja ko som ko bor chowa tang khan chunglama tanga beina laka an mi te an him theinan aloin buat soi to a America sarkar puina in cheng vai bel chetel fe sengin anti missile system changkang thei ang berabuna chunglama tanga beina laka an him theinan air defense system thu thip thum ngot anei Aero David Sling le Iron Dome te aya missile le drone ang chi manga beyan to po a veng him thei tu tur anom chuang lawani bom puak na tak le silai muleng wak kara nunaw an him theinan an in le building poimo bula tom him na tu rin tlak tak an siam vek bok an air defense system hi rin tlak in traviaw ma se Iran le Hezbollah ten aruala rocket le missile tam tham taka an ka chuan lo mal thak man lo chin an nei ngei don eng anga air defense system trapo hian voile khata arwalin missile le drone za chuang fe chu adang seng pik lo chu wangin an himpial thei bik don lo abik takin drone lo ka thlak konga har satna an tok thei drone te hi rocket le missile te aya thlok niam radarin aman zung thei lo tura thom na lo ani a kong chin tur chut thiam har sat boka wangin thok na lo deuh ma se a hlo om hle Kumin April tha Iran in Israel bai chiam trum khan ram rang panga Iran Iraq Syria Yemen le Lebanon atang te in arwal in Israel hi ka aronania ma se za deuh tho in an him an ka na man ruwa drone le missile za thum chuang zinga za zela som kwa pa kwa set te chu Israel chungzon bo ruwa kalu ma in ka thlak ani Iran in ka trum khan Israel hi US le UK ba ka Jordan le France ten an pui tha le
US le Israel indo thlo na chuan vor F-35 in aka planem viau bok Israel bayani rual khan US indo thlo na le indo longlian pani te chengal char charin Iran ballistic missile paruk le drone somriat chuang chu kanan ramlut tur chuang omlovin anlo phin darman Iran le athui huai te hian April tha a an be truma an hlo cham dan le an hlo cham chante rengin an be nge inarin oma heng be na laka tang hian Israel hi a him zawangem ti chu hunin ala rilang engwanga an boruak hi so sang ta chiam nge ani Gaza Stripa Israel le Hamas te in be na kaljela Palestinian Muslim helpol te hi an Muslim pui abik takin Iran le asangoi zon pui ten antrana Lebanon sarkar thunun mek tu Hezbollah helpol baka Yemen sarkar thunun mek tu Houthi helpol ten Israel le athiante an be vetareng Israel la in Israel nuai chimi tuma akha toka an mi le sa te philfo tu nikuma an ramron run tu Hamas ho ra rual an ni ma lo chuan be puya thak mek cholsan atum si lova an kong dal tu te chu khoi hmuna po omse ve zuin a phil ve ta ngau mayani kumin July ni som thum khan Lebanon atanga missile le rocketa Israel beireng tu Hezbollah senior military commander Faud Sukar chu Israel in Lebanon ko pui Beirut an thata atuk lok July ni som thum pakhata Hamas political leader Ismail Haniyeh chu Iran ko pui terana dei anwada thale ani kha Israel hian antha ani thu puangzar lo ma se Israel ti bak ni in an ngai theilo dikpo adikang Hezbollah le Hamas te baka Yemen helpol Houthi le Syria Islamic helpol te hi Iran chuan ral thuam sum le pai le anmamo tin reng a chomin military training a petrina Israel ti chetura ruam khataluangza Iran uite Iran khuang ben ruala lam thin anni Iran hoilam lam chu an hoilam ani mai an khopui ngeya an ho tu pa tha ani awanga Hezbollah hovin Israel laka phubalak an tin tu amek laya Iran khopui le zela Hamas ho tulu ber tha ani chu Iran le athui ruai te hian an lana hlea an ram lei lung ngeya an thian tha tha ani phuba hi an lak ngei tur thu an puang ani kha ama ero chu Iran hi beise ain ache har ta zokani achan pakhada chuan Iran sarkar hi a in sing save meka ruai tu thar nain an tho pui tu thren khat sik soi ani boka an in siam rem ma a ral be chu fulovin an ria tin Iran hian ral khata tanga Israel ka chiamin omzia anei thuilo ti a hrechianga chu wangin ral be dan thajok tektik thar manatum ni in an hrebok kumin April tha Iran in medium range ballistic missile le land attack cruise missile ba ka drone Israel be trum khan Iran ral thuam ka chhuwa jinga avai deuh tho za asom kwa pakwa vel chu Israel hian US puina in alo kap thlatheya an ka thak lo thren khatin poi chete a khoi ve chau Iran hian ral thuam nei thatle chuan drone za som sari cruise missile som thum le ballistic missile za som ni in Iran hi akap kha ania mase Israel tan chiat na athlen phatak tak lo tunthuma phei chuan April tha a beyan to lai ai ma khan Israel le USA hi anin ral ring zoka ral khatatanga ka in omzia anei te chia marin omlo chu wangin Iran hian ral khatatanga omzenei lowa be chia mai chuan Israel then oma asangoi zon puite manga abe mai ring te po anom nual Iran hian hetiang zonga abe don ani chuan Hezbollah ho mangin Lebanon atanginemo Syria le mundanga tanginemo abe mai an ringa Israel chuan Iran hi aram then om Jordana aruka ral thuam chek khola apu mek bokani engpo ni se Iran hian Israel abeyani phot chuan Iran trip khaya nung Houthi Hamas Syria helpol rang le Hezbollah ten Israel hi an be ve ngaldona ram engemo zat telna indona chu anep theilowang tin mun zaw jok akang kai thei hial bokang Iran chet dan tur hi riat ni lo ma se pui tham taka chet atum miau si awangin US President Joe Biden chuan Europe ram thil ti thei tak Britain France Germany le Italy te bia in Iran chungchang le Gaza Stripa in ka haipuan chungchang a soi puya atnu loka Britain France le Germany ram ruai tulu theuten an mingji nan mevin Iran chu buaina ti pun lun thei zonga chelo tura in beng dai turin an ngena ma se Iran chuan hengen na hi alo nolani British Prime Minister Keir Starmer le German Chancellor Olaf Scholz te phei chuan
Iran President Thar Basut Pezeshkian bia in buaina na sa zok ti chuak thei zonga chelo turin an ngen hiala mase an ngen na hi a hlotling talo. Tholeni tu ka Iran State News Agency IR9 atarlan danin Iran President Pezeshkian hian UK Prime Minister nena khothlang ramten Israel an thlop tlat chuan remna le muanna ati chia an himna ti der thong tu ani ti lo hrilin Iran chuan khovel khoi mun po a indona thleng chu turam du dan ma ani lawang ti apom rolin an tap chak zol ngeya lu chil tu te beile turin khoi ram po in dikna chan vo an neya chu tiang mi te dan cha chu poi khoi na le in ru na ti re na kong om chunani ti alo hrilani ti in hetiang hi thil om dan ani chhota ka wangin khovel ram rang te chuan an mi le sa te chu arang theiang bera Lebanon chua san turin an hriat tira Lebanon atanga an mi le sa te chuak tura ti tu te zinga hian Lebanon thian tha angai Saudi Arabia Turkey le Jordan te po an telani thil chik mi te chuan Iran le athui huai te hian Lebanon atangin Israel hi an beidon ni inan ngaya Lebanon atanga beyani chuan Israel hian tho chuak le tur chuang omlo khapin Lebanon hi a beile ngei an ringa aka ma ngeya arang theiang bera lo chua san lok chu adam doi thaber ni inan hri ani airline rangin Middle East ram che vela an thlona service anti top lai loka khwal jin tam tak an buai pha German airline Lufthansa chuan thotran ni khan Israel kho pui Tel Aviv Lebanon kho pui Beirut Jordan kho pui Amman Iraq kho pui pakhat Erbil le Iran kho pui Tehran an thlona thlok thin de chu August ni somni pakhat thleng an cholri tur thu apuanga Swiss Airport in Tel Aviv le Beirut an service thin chu August ni somni pakhat thlenga tan an chol lai lok tir bokani an ni ba ka hian Air France Air Baltic le EasyJet te point henglai che vela an thlona thlok te an ti top lai lok theu bok eng ti ka nge eng huna nge eng tin nge ni ang ti in kan ngai chang reng hlom chu ani hi